Nginibingelele ngani zakwethu, nginamukele kuyona i-channel igama Unqoba Dlamini, also known by the name of DJ Chef the Soul. Bafethu, if you are new, you are very welcome, and please do not forget to subscribe, like and comment kuyona-ke i-video uma uyithandile. Ngani zakwethu, kuthiwa sekusuke sinamathambo-ke laphana-ke kushode yena umuntu ozogadla phakathi-ke komsakazi nomculi laphana-ke umsakazi woKhozi FM esibuye simazele kuyona-ke i-Durban Gen laphayana-ke uZimdola-ke kanye naye ugcino kwakhe Sibiya baphakamiselane yona-ke imimoya ngani zakwethu kuyona-ke i-festival ebizwa ngesigwebo sentambo Maskandi Festival ebisobuka khona-ke Empangeni-ke ngokwemithombo-ke yabantu-ke bekade-ke bekhona-ke kuwona leyo mcimbi-ke labo saziwayo-ke baxatshaniswe ukufakwa kukabahube-ke ngaphambi koswenka-ke ebebehlelelwe ukuthi bangene-ke ngaso-ke isikhathi-ke lesi-ke esithi-ke isikhathi sokubhula amazolo, lapho-ke khona abantu-ke basuke bengakabi khona baningi. Kodwa-ke uZimdola uthe yena uye wayalelwa-ke ngumhleli wawo umcimbi ukuthi-ke enze ngendlela-ke enze ngayo-ke ngalokho-ke ubelandela-ke lowo myalelo ngani zakwethu-ke kade-ke ethintwa laphayana-ke akakunqabanga lokho ukuthi-ke kube nokuphazamiseka